kelam ke HSPDP upa Martle Mukhim mentah ke sengiu lepen pau pada kaliang jongu usngau dei bak Reservation Policy jang ke sarkar jela deben pen kelano kat kum ke jingdawa ke por pat ke jingdon ki nong shong shnong na ki atli ki jait pen riu be yo bha mar sang pau persen. Habak range kilat patai kupor pa Martle laong bak ke jing bha pasau pau persen ni ki khasi bat sau pau persen ni ki garu ke dei ke rai ke babakla na duk ki snem ki bakam menshua ulaong bah ke jing shisha la da bha Day ban pa bet prapo persen iki riulum try muluk klem da penye phe jait pen riu hapdeng khasi bat garu nila da bha na ka jinglong jait pen riu day ban bha kat kum ka jingdon pa jong ki a jait pen riu kata ki khasi bat garu Kaladan kecing duna naduh sdang hak ini ka reservation. Iklan simi ka percentage pi. Iklan simi ka percentage lagi ki ya ka overall. Percentage means ka population so karo hill kasi and China hills. The ande iklan simi ya ka overall ka mamut ba kecing syara de sim by 80% for tribals and 20% for non-tribals. Ande mentaki leja bentak kasi and China but garu. Teka ladang isim ni kecing syada ben sim teka percentage ika population wise kemut Garo Hills ke population galong kata kasi cantia galong kata but kene ka reservation kan one according to the population and kene ka kan one tang tak boleh sebut nak